no cratrudo me say a few were de be ma wonyum be ma waseda nyum be ma wo hrusie nyum bia wo beto ade atwamu nko afasi woni so se botaye bi wo woni so sase utimi dru from SK Appiagyei amempe me ho asem ni ayewa ana wode mu hase Adom Ahengua ni mjumedi edin kan se bono numa obeti bishop ya usuansa anka ami asemni bi ato aso amawa enti frewunia bi fauna de wo hu ne ne de woti Ewurade ahyehyɛ afa ho bia no ɔhwɛ amana be Nane Ariwa mami birthday Ayu wanani hedgemo This one can't be an answer Ariwa mami Mama yatina Tina zi dinye me depa Radin shawati no ntene ni munchiro onko so ankra na mfi na radedi adom asase so no mo bonifu ntwa so da nyane nyina so obeye penin pan watne fie anyini ne yepefutua ya be Adom 106.3 na guso awuti God do birthday bia no just me wish you happy birthday Ana minimsene na onso moni kofise aguna sodru mo ye 1 week na ya papa work as a friend from Abrewa Samu so a grand surgery caught down a children Anaya Yatawachi Edgemane does Temanzwa Openi Benjamin Ejari of March na onosibe pene krabia nene we customer officer control Letitia Ejari wa Ejari ene mata imensa munyina munkoso nshamode Dr. Samuel awe MD medical doctor US unimuni anu munyina monshamode wa nimse 12 March ewe nim
Kofi say was almost one day in the year 26 March. Wow. You back coming in a be. Na Krita Mamin so Reverend Comforter Jackon. Yamaya Dumwa. If yada me mean Dakwesiada. Na what you muni a penecrabia. Otama Community 4. Krita Wa. Bomode na yina yenkujam ebusuafo na yempe maami krabia. Aye juma pa Ghana ne ewiase afana dodo na. Alright, e mompa ye urade ye de wase. E no kre ma afia yesimu ma ya dansie. Said melody frimpon ka se obi dia dansie beba no. Obi dia dansie nyum papa ane bi ba wo fia hye wo nyumunyam. Bempa bonu se urade ye ni pe ya ye kwa ye be amanie esan peturo yare dom enkonhia esensen wie mu bibre ni asasi so. Se urade ujaye ni ebe iraba. Hwemo boy na kan ye ho. Ijaye tie fo pempem nyina ba wanim. Wana wotie wo amanane ene Ghana afana nyina. Wunkuto ni ani daso. Ya judi esanse wa ye bi pen. Wo de waka wasem se wo ye me bro de ye dwene yesusu na ye hwehwempo no e broso ma ye. Na no pay urade koyemwa. Owi biara ni su dware no. Yarehuwa ashane krasuma. De obonefo sunsum fidie e wona kwan mu eye 2022. Eurade yempai bonese hwehwe anum nyina mra wotutu afa omahomo na nkasantutum. Wo Yesu Kristo dirimu ana me bompai. Amen. Eurade minimse obeye bibi biara waka fa ho 2023. Santi, good morning. And many pass through. Oh my honey, I can't. You, Nina, oh my honey. No many pass through, papa. Sidia, a saya dear baby, do baby, I know what's like a cra. Why? Nina, no receipt, tension be every walk. And yakin kan bibi kakra wo twene mu eye 1 Timothy chapter 4 verse 15 ho na mi bi eni kakra kirewa se de twere no akenkan akire ye ma ye hu se bata akenkan eni afutuo na ne mapa ewo mu no nsoso a erade enam mpanimfo so edigu so adom akyede no emane enyekwa Timothy Uma edikai 89 nchichimu a eye edu enum. 1 Timothy chapter 15 1 Timothy chapter 4 verse 15. Nenye monso no na street devotional program na ebaso bosome no na otwe dikai no we be baso den wo Bishop Michael Adofushia demo wo Nyameche junction wa what me baby na no di twa mu no ye kwa bosu kan but we dey yesan dey ni akire Nyameche Joada benada ukuyada yawada ifiada na ne memenda ye wie no sada na conference no so be baso se hia dan kro na mu yes eno 7 March
na fit na yetema nyame yadomu a yesi bosom ye wo yenin mu a ebeba so ewo tema eno enye street devotion but eno de March 5th wono ewo CAC ewo tema ubisa villa community 4 anasa vaku runabout ebe hono mo ampotemo after runabout na wode woni chire Harbour Road eno bedi kan abansa na nyameche Peace Chapel de no so ato aso nti hyene so ye dikin we dickness we sofo we apostle we da kwan ho ma se kwan ho nko a memenda no pa no twe free ewo tema na fa ho hyemu bi baby a making kan ye no mamen kan 15 hono mo Timothy engoma edikai itia eye enan chichimu a eye edunum yenum ho na bomoden yenum na keka ho na onkoso ada edi na onkoso ada edi enipa nyina emu numu na onkoso ados anase enipa nyina nim na obehu Timothy chapter 4 verse 15 be vigilant in these matters give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Let me do Bohum modern nakeka ho amna meka na me wa moyesa kwawo na me bo wiase kura no di kan bo modern ye niema nyina fra niema nyina me baye pepo nsio ni ade ansa na odi nipa ebedua asase so se de beye nipa bedidi nipa betimi aka na ho nipa betimi ehunu se adwuma wode ato no odi mani penyina woka ho mensoso meka ho ayo aka ho entino ene pabi a wa asase so nyame amfa nkame ye na ye nyina dia ene osade ne ma pabi nso aduadua nkrankram obibi ni wa betimi aka kire me se ono de obe wiase no ene pabi agise bi a wa na wa hide ade ewo mu ene pabi bre nyame de aduadua ye mu etobri bia ya na de ewo mu no o da na di amani pa hu a enya de wa nkyese nipa binom ebehye da se ye nte wase nanso wase de ewo mu ne adoma chade a nyame enam ne mpanimfo so mo de won se gu so na akova wo mu no bomade na da na di amempie wona mani manipa ehunu na said de ewo mu no da na di so a ebema wo ye odefo your progress people may see sa sister wombe wo say na sister pa na say ya no abepaja say oh brother ayanki ka ho bio sa wo so betra se da bia from the one ya wo na be complain da bia me ma menti ase me papa nti ase a that is why when you are Adom you are alive wo ankwa enti ade pa biara ewo mu no de nyame dia shawo nsa de nyame abue wani ama wo hunu de nyame abomade ma wo ko ho ade nkunimdie ba no aya men toto na jeje mu
na mo bomadi fa ensideni siye ani ade ani ahokeka was entia bomadia said ye beya de edua wo mu no ebetumi abaso enti one kan was inti yenu mo ho ana bohu modern yenu mo bai sister Messi wo de wo ya dan onyame wone ma pa bia wo de adua wo mu but ansa na wo be wo ne ma pa no egira wo so sa wo paja wo ba wo modern na nya de adafa mu sa wo keka ho ama ne pa bi apie no anya de adafom akwansidie bebre wo wiase adie bi wo a ewo mu a enka bomade kanya ho betimi aboa nanso ya so magema mawurade de besi bia magema mawurade yes eyese wo jemu mawurade awurade wo ne part obo pro wo be dai awurade wo ne part a obe pray e wo wa brabum ede be bi wo so so no wo part wo so timi yo for instance in sa komode wo na se nyame emra enfri suru fensio mesi so na fa mugum na onu amoma na di dabi kwase se bia wo firi kumase be bankran wo nyame mpaja ho ensine na ye bompa yes spiritual realm wo nyame nim ne ho ye maye wo de wo be ba bedru na so se sekre ka na wo fo ase pray na wo fo na de kokodru eye modern bobi wo ho a ese se wo tu wa na mo na so kwansidie bebre wo modern bom eto se de nyame anam so de adua mu no keka wo ho menhwe benkum hwe nifa keka wo ho na bomade se djuma na wo ya se ya chomba bi na wo ya se ya akontio na gira wani so a sa akontio mo na wona na ma ho tio sister bomade na keka ho my brother keka ho na se wo keka ho nyame nso kra na kase wono awurade oboye no wo se wo shama na sema waka afa ye ho no abem. Not just on God is watching his word to perform in our lives. What does we are useless? And if I meant to me a sorry at you, there's what to the persona, and to me more my own call and touching David bomadi se o metie abra wo kono na Israel fo gira kwano na wo matwaka nkona so obi nkono obi ma na David etwam na nkofo di nkomo ni asoma David na David de na so ato fo ti de omo ka no wo twepiri omo bisae se de asem nkomo ba na mu di obo se de me mo wu e na no se wo hene so de obetimi akum na Blanche Gorat no sani se obema ni fie adie tax kra wo mu ntua bi wo mu mama di he duty kra wo mu ntua bi bibia no wo hene no akasa David gire ho so metimi. The Bible says, Abra David yes, Obetumi na Omundi assembly to the Nuna Ninia Penny drew a peer free camp who said David Jana starting Canada pa and I 1 year day bunny in inti and I would we are my so and I would you to say was so good David is what David said a dear man the Maya bra a dear the Maya or cast every and what done in the home and just be a muadi what done in the home some corner because the one I want you know and Kadinianaka says Siniquai and Quadina Suma Ninianako to me ama and Fahudia Kasiama Israel for so Bible so Kotia some corner not in the other person could Siniquai Nanso not the Namia Shano no Asha to Honomo Yadway and now no payment person catch us and the Pabby one Nanso so one for my dimbo and you know who went to be through that won't quite depend between Chawadem. Bimbaka so crowd your own self fata, who crowd your what is said to say, Nanso dear were from Mabutayano, sign Yamino baby, what the won't crow. And the pa et me sin the paquay. And if I met me, I am a wish I met me a bow and a refi. Before my coming can win, Jacob Lidia inso. And dear man, pa the sea, ya, Lidia penny, Namin Namine Papasso Passo with Slano, Nani Mamma for Quembiswa, my chinchim, Brantia Isla, and the man in the now a bra will really be Biasha, Mamisha, that tricky. I felt to say, Aja, one bark or crana and this way Kusukusu. Esau papa Jacob papa na mami akra to me akasa mami wodi bisa me no me wonni nwi ate se Esau na o hwe ya papa de obeka se bra na me fa me nsamfa ho
abrantia na timia atimia hunu dia ne papa betumi aka ampan so yenya dua na ma mi se akwa kire ya na kope enwane bi na che mo bra de yemfa nya dua anya sa onua ne ba obeba ba jinsta na kana ye da nya busia ba ku ya na so ma mi ya se nyina mpa papa yi wose papa me de dua na bo wasa voice yi de to say so no okay was brana men hwade men ka me ho hwe okoi ma mi ahye dade aboanwi ebi atenta ne nsa ho ana brantie nso ne nsa na wode nwi na fa ho no ho ado de ama papa no de ne nsa kan ya ufi sa won trick ni pa bi ho we nyame wosro God is watching us ne tine nyame no wodim de akoso yi ampa papa sia enwi a wo ho nti ene enhyira bi asafa tamede ni nyina ma wo se de be ya wode be hwe wo nuanom wode be hwe abusia fi se be bia drum who say me bay my mere brantia ni ba ye wodru odadi ma be ye duane awie papa ma ba what's that one ka say what's ya me ayin so ma ba bedru na ma ye because ani woni apani woni kuma ba jin shira iko what's papa tin shira bi eni wo bi ma na wakamesi so was medical akabibi awie dada nan so so ba bomadi akentire wo ho a so bomadi akentire wo ho a je ya jama wo bi no onyame de better more better betimi account ho so bomadi akentire ho a adwuma mu ho no mo abusia no mu aware mu sikasemu so bomadi akentire ho a na so bomadi park ka ho a Bible say brina mo waka ya brante ni su de na yura ho de na so kentre ne ho ma me 2022 kentre ho na bomadi kika ho e ma ne ma bia ala show so wa brabom agere de anyasi wodi nsana ma brante ne de wodi ma ne nua kuma no na so ne nua no kentre ne ho no obenya nsana ne bia ma fa akiri na de kan ne nua ne pass wodi ma no so na afo be wo mo ho de ye ya ekuya kwasi adwoa abra afia akosia kwame me pesa me catch us so ba kentre ho a kwam Peter so ba kentre ho a Joe so ba kentre ho a me come to say the urade do bedru no people we see your progress that's why we am betimi ahye wo mo nyame se be ya de foforo na wona obetno wona so ba yo chiwo wona catch us so unye yida wona catch us so wintimi gware so ba kentre ho a ware no betimi aware so ba kentre ho adwuma no benya bia ye and trusting from sunshine them from say adwuma ni Ghana yes of course nyani panyina na anya adwuma ye na so kakra na wo kura wasom no kentre ho betimi aso foforo so ye hwe nua ba ma kwa medesfa ye hwe nua ba ma opani kwasi twum adwuma wono de woni mu no oda na de no ebi na abase nyina so ya no mai me pasa me culture say adepa bi e wo mu no da na di say asana woni mu sa asame ni ani nyina ehuru obi betimi afro wo program bi ase MC adwuma woni kasapa obetimi afa se baba ye MC woni program bi ase ni nyina katua beba me ka se obetumi akentro ofisanie ma pa bi wo wani Ghana ye betimi atreni wona wo bobo ya tren krasi pai obi bobo pa wote wonya opportunity ntia obi nim nyame asem kapa but wonya opportunity betra ha obi nim adepa but wontimi nya akwanya na wonya akwanya me se kentre wo ho na bi nso afoforo so wonya me disika ana show nsema me se kentre wo ho ya doye hunipa mobo buanipa na brese mo wonya me nso abo ena no pa me nim de wukom ebia na wabra boni nyina no aye nkonsie wukwa yakanko aye nkonsia wukwa kokokwa wintimi nko why stagnant ana wudra fa ko but now no pay my brother man sister me pesa me catch now say ade biara wo femu no e ho mabutaye say ya de panko ade akentre wo ho bo ho made sisi waso amani mahuru na bia wasoma ne mapa na fam siye ne denka ho no nyame du bedru ba bia odu bedru yes ajere dia wate ajere dia nya sai ajere dia enya hwiegu kosia bia kro enya bofam enya dia obetimi asase sabim but what next ajere bia na obeye
de obeye ni se ubama wani ada de na dai Jeremia nanka onwene kukuo bi na de na wode datie ni anwene no Bible say wo yeduru ba bia no ade na hwo na sayiye but the sayiye no osafa ye wanto antwene no osa de nwene ade foforo nanka de sina ni so na wo ye no wontumi anya nuru ho na so kakra na latie ni ato foma na say no ashort but osa de ya ade foforo ebe ye sister emfa woni gu ase akoduru ubetumi ayo ade foforo emfa ni de obi aka che officer me beti ase me wontimi pa me ho abrabom wontimi nya ye da wontimi nwale da wontimi ngo da oh say go besie wotamfo tamia wotamfo nya nyame sister de nyame aka fa horo woni mu mesi ade pa bi wo wanim something potential bi woni ma wonya nduru horo mesi kentre wo ho kanya ho ewa busia no mabusia pani kanya ho menua ba me kanya ho menua ba kanya ho ma me papa kanya ho bomade wa mofra ne so efi se wo gya wo ma hwe ya o member slide bomade wa waja ukuru oyire se ene pani wo ho no mu a ya nkentre ya ho aye ntimi nduru ade na si wadi so 2022 kentre wona ko Jordan na kena sasi bi wo ha onyame dia shonsa kentre wona ko Jaliko man sire kira ban wa brabo no ba bia wodru no wodi wa dwene nyina ne se wa ka achi menua pani anware ye kitwa na beware and so what aware yesu obi aware anso beware bi kentre ho kanya ho siesie ho so obi a o pa aware siesie ho start is our Tom Pretty, start is our Bobo, many Abama, Bomadea, Kentra was I, Uba warrior fee. Uyame, Anishra, Uyame, Animpeja Wano, Uyamen Waka, Uyeni Panu diatro. Transia many penny true no Yankopon, and Yano Quaffo. Adom 106.3 now with tea. Ofrem eski Appiagyei amempeme wasem. Bekenka trade free. 1 Timothy chapter 4 verse 15. Se wo bomo den dia. Se wo bekeka wo ho dia. Ewiase utwumuten eni biri wo wiase. Utwumuten akromfo wo wiase. Utwumuten nantititwa wo wiase. Na so de ne se ade a wotu na ma no se ye papa nko ade a bo homoden fa modin bo aka won hyehyɛ ye ho efise se musu beye ade papa bia ne wan fa modin bo ankanya ho a entimi masoda mede we ahye nkura ne ebrada no pay nyame adomu a ochira Community 4 Central Assemblies of God. Anopa 9. Ebekwa si 11. Na yapon. Na ekwa wo nko ade a bebo mpaye. Ye kai wo de bia wo continue mu a me sure say wontimi emebi. Ba sa 2022. We PR request bia. Wetimi dia test ye. Ibegire mama. Ba wo Ghana ne kwa wo ho dia ukuada mpaibo bia anopa Jabez into betimi ababi na ye nyina ye wochina ye timi atwa ahia na ya to aso entena anopa memfanya akwadro na bomoden efa hombeka ehun na yenyina ye mompaye Easter Fia Esther ema good morning if you say oh dear Fia Esther no ni dear ni de ena tafu Esther ba konso ba ni nyina mo say the medical abosun so dia kire wo street devotional program no Nyankopon ya domo a ebe baso bosom ya ye be wura no na watwe dikai Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. You be trashia on more Peace Chapel. Na de toson sono. Memenda anopa 8. We suffer. We
apostle, we are deacon, we are deaconess, we are church leader, we be piano conference kesia bishop adofo ashishato no beba so den and upper 8 na onso do ho ahye mu bi na mum dwoada ebenada ne de behyasie no nan inti acha ka besima bese eduasana bono nan no anopa street devotional program nyamenam bishop ya usuansa so edi ni ewiase ne Ghana nyina no fa ho hye mu bi na edi adanse kese ebebrewo rade bebie osoro so enchansin osoro infensin di egusu na bibia ayakama right. Media mejida medi menim ujidia ewo nyame mu prayer request and self person from me betimi akasa 0244 278545 0244 278545 Avrami SK Appiagyei I mean pemi wase 2022 touching my best sorry we are there touching maybe best sorry and so rather say be beautiful nim touching my sorry at you kentro Kenya this one from Emilio Alta